Poštovani građani Srbije, braćo i sestre, Crnogorci i Crnogorke, dobroveče. Koristim priliku da svim Crnogorcima širom Srbije čestitam nastupajući 13. jul, jer da nije bilo 13. jula 1878. i 13. jula 1941. godine, ne bi bilo ni 21. maja 2006. godine, najznačajnijeg datuma kako za nas Crnogorce, tako i za državu Srbiju. Posebno se radujem što smo večeras u Lovćencu, što zajedno sa našim strastvenicima možemo da podijelimo radost zbog dolaska nastupajućeg praznika državnosti Crne Gore. Hvala vam, Lovćenčani, na toploj dobrodošlici, jer ovih 5 godina otkako postojimo nikada nijesmo imali topliju dobrodošlicu i srdačniji doček nego večeras u Lovćencu. Hvala vam što ste veoma časno i ponosno, u ne baš lakim uslovima kada je to u Srbiji bilo veoma teško, njegovali ideju i čuvali ideju o nezavisnoj Crnoj Gori, čuvali identitet i kulturu Crne Gore. Poštovani brstvenici, koristim iz dobru namjeru da sugerišem na vas. Okanite se onoga što nas Crnogorce krasi, okanite se inata crnogorskog, ujedinimo se, jer jedino tako možemo ostvariti svoja prava. Ta prava, znači, najlakše možete ostvariti ukoliko podržite formiranje Crnogorskog nacionalnog savjeta, jer nažalost Crnogorska zajednica u Srbiji je jedina manjinska zajednica koja nema svoj formiran savjet. To je savjet na osnovu kojeg možete lakše ostvariti sva svoja prava, preko kojeg možete aplicirati za razne projekte. Želim da vam kažem da ćete u ambasadoru Mićunoviću iz nekog ranijeg iskustva, mogu da vam kažem da ćete sigurno u ambasadoru Mićunoviću imati pouzdanog partnera i da će vam on pomoći da napravite dobru kopču sa vladom Crne Gore, da se realizuju projekti u Lovćencu, jer mora se iskoristiti dobri odnosi vlade Đukanovića i vlade gospodina Vučića da se nešto napravi u Lovćencu. Želim da vas informišem da večeras nijesmo došli u Lovćenac kako bismo poklonili Lovćenčanima ovaj događaj, već smo obavili neke razgovore, tačnije gradonačelnik Budve gospodin Lazar Rađenović je izrazio spremnost da zajedno sa turističkom privredom zaposli određen broj radnika iz Lovćenca i Feketića i Malog Iđoša za narednu turističku sezonu. Također, gradonačelnik gospodin Rađenović je odlučio da ove godine opštine Budva budu 3 gosti, 3 omladinca iz Lovćenca i bit će obezbijeđeno im ljetovanje u periodu od 10. do 20. avgusta. Također sam siguran da će i vlada Crne Gore imati razumijevanje za sve projekte. Sve ovo sam predočio predsjedniku opštine gospodinu Rovčaninu i on je izrazio spremnost da napravi kopču između Lovćenca i vlade Crne Gore, da se napravi nešto u Lovćena, da se realizuje neki infrastrukturni projekat. Također, na insistiranje našeg prijatelja gospodina Dragana Špadijera, kome s ovom prilikom zahvaljujem na podršci, smo podržali akciju Pomozimo malom Nemanji da spasi život. Toj akciji su se pridružili brojna privredna društva iz Crne Gore. Ministarstvo zdravlja je također izrazilo spremnost da pomogne u liječenju malog Nemanje i nadamo se uz Božiju pomoć i podršku vlade Crne Gore, Ministarstva zdravlja, da će se mali Nemanja imati bezbrižno djetinjstvo. Neću držati prevelike političke govore, želim na kraju da se zahvalim lokalnoj samoupravi Malog Iđoša i predsjedniku gospodinu Rovčaninu. Zahvalnost dugujem udruženjima Crnogoraca iz Lovćenca, udruženjima Crnogoraca opštine Kula, udruženjima Crnogoraca Novog Sada, zahvalnost dugujem produkcijskoj kući Jan Audio, zahvalnost dugujem opštini Budva i gradonačelniku gospodinu Lazaru Rađenoviću koji su podržali realizaciju ovog projekta. Posebno zahvalnost dugujem kazinu Queen of Montenegro i mom prijatelju Branu Mićunoviću koji podržavaju sve naše projekte. Na kraju, hvala vama što ste se odazvali da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj. Nek su vječni Crna Gora i Srbija živjeli!